Hoe koud kry my kindertjies. Oeps, wie stamp my so? Kyk hoe koud kry die kindertjies voor die heater, mamma. Dis net te koud. Hallo mammakie. My kinders, Matthys. Hulle kry so koud. Sis tog. Ek is so jammer, dis so koud. Okay, lady. Au. Wat al die kinders draai. Eina. Hier, Eina. Eina. Kusie, what are you doing? Kus. Ja. What are you doing? Kyk vir Sean, so sit Sean. So. Hallo Sean. Snowy. Puppies. En ons kyk gou wat doen hierdie kinders hierso. Cindy. Draai, biscuit. Wat is dit? Julle draai om my voete. Tiger. Sis tog, mamma. Ons moet julle huis nou skoon maak. Ons het nou baie werk wat ons wag. Ons moet hierdie ou vulplek gou skoon maak. En daar sit ou Tiger. Hi, beautiful fit. Biscuit. Biscuit. Love you too, baby. Love you too. I know, wie gryp my hier van agteraf? Wie gryp vir my? Wie? Mama stroop. Opsy. Where are you going? Hi, het jy kokos? Popo? Moeilik